Dena ronga Phan Town Committee ke pang dak pona pot mati khola ha war pen rong trok sia ronga saratun Deputy Chairman Ritesh Singh Phan Karchu. APHLC song pen puthot virwara ha war men tirang rong pen nola ing tia rong an mething tom kache songar mu kache je. Karlitang Subita Hanse Pipen, Karlitang Anisha Hemalong, Inglong Ikpi Baptist Church Women Department atum kahumridang. Come one, come all to the third Inter-Church Football Tournament, come awareness program on addiction and human trafficking, organized by Community Health and Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a unit of Emmanuel Hospital Association, New Delhi, in collaboration with AKBCLFYD for both women and men. Registration starts from September 1 to September 20, 2021 at Edpo Taro Playground, Dongmukak. For more detail, contact 8638 398 440. Kardom pinyada ba birta long pen Elisa Major Bon Kilingpi nonar juik tha birtang ton pen. Team Karbiang Long Pen CM Tuliram Long Hang Kedam Tang Pai Pai Ni Pai Krep Horni Mate Independence Day Katalona Hut Denarong Apanta Town Committee ke Pangdak Pona Putak Mahamaya Constituency ke Pardu Mati Khula Hawar Rong Troksia Rong Asaratum Chingrumsi Ningkang Sampen Deputy Speaker Ritesh Singh Phan Karchu Padupon. Karbiang Long District Arlo Amso se development asai ke deng pon unjia phanpura non ke dobom BJP sarkar mate team Karbiang Long hin pen penang anadim jasemet samelangso langhin phuloni tarabasa pentang lok penang anadim along municipal board mate town committee pangdak pondo lasanak thaksi denarong hithila pen parokwa phansetami chukedam tang Independence Day Katalona ni CM Tuliram Rong hanga hin pen town committee pangdak pondo Laso putak ko an kilometer sabai kanga daktom ward ke parlupon engineer putak penang anrong berong thak arara tumpen Numati constituency local MSC mate deputy chairman Ritesh Inghia tumangbong chingbai chingsai padupono bangso ko chingbai hutsi denarong hithia jo penang anajak setame town committee ward ahoy pathikondo laso along mati khola ha war pen setame ward ahoy kachelong duna putak ningkang sam chepaklang ponsi kidam tang chitini phai krehiniar ni parokwa medical guest house along Rong Trok Sia Rong Asaratum Deputy Chairman Ritesh Singh Phan Kurwang Thulapen Kachurupa Jerponsi Karchu Paduponlo. Pinin dung Karbiang Long live pen ladak parokwa ahithia dung labangso medical IB along sidolo labangso medical IB long nitung Karbiang Long live pen kebang athipi alam thebang la pusonalo non chugadam tang 15 August labangso India Independence Day labangso ketalon pon ahut CM Tuliram Rong Hang alangli Karbiang Long district sitame anso se paching thurji phanpura penangana di malangli municipal board labangso sengpon lo labangso ke sengpon denarong hiti sitame 1974 ne kona nikan pensi labangso mahang pathek lo sitame labangso hiti penangan banlo sitame dak sitame non make denarong municipal board nang manlo labangso ni municipal board nang manalong penangana hawar penangana thoi labangso ward commissioner mate ward labangso ke parlo pona along sitame ladak mati khula mate mahama constituency sitame penangana arong rup ke parlo pon la pason dolo la pasi labangso patikula thoilong pensitame rong troksi araratum aningkarong si pini ladak parkwai bilong wangsi deputy speaker Ritesh Singh phanalang litum karcho amai padopon troksi arong sartum la Lawrence rong pinang japon aja ini tum rong pik lo kasi nomati MSC Ritesh Singh lang phan asabet ameni tum karchu gang lesi nali tum rong arong amen thai thak kumama rong sila mahmaya constituency pen ke non la bangso den rong municipal board ke parlo pono jeri tu mati khola ke rong proxy ke erong ke kai bong sorong erong ke likhola ke erong mungkreng sorong apen rong khelan dimo rong bodaga ingleng rong apen kuri ingleng rong nihang timoro la rong troksi arara tum non ke langji la bangso municipal board ke parlo pon aputhak nali tum pilo ke matha nan tum anso se develop ji putong matha ma mate ko pilo nan tum na do ke mange ahong lo nili tum niya khapik lo la tamuno parlo pon ke development penang penang le puwa sini te ni pen parong pik lo la si na ho ipak na su lo Denarong pen bipon peron Karbiang Long
Non het jong sarkar pi pen risim kang tang pen kache songa songang bong mon samalam don kache tok ning kang sam se chepaklang ponsi bang pharo hini so se APHL Sierra Ratum Mahamaya constituency ke parlu virwar men terang arong pen nula intia rong an metheng tom ot cry pensi kache song padupon Karbiang long ke do risim kang tang pen kache song trok PDC ke KLNLF UPLA la pen KPLT ro thomatum pen sarkarang bong kedam tang chitini phai clear ni mon samalam don mate PDC court chetok ponlo Bangso mon samalam donalong ningkan pho baha phanpura crore suri se tangka hokondo lapen ason kachin thura modeng ponlo setame inghoi keba bangke kadoka via phan kethopia phutha APHL se hin pen ningkang samsi chapaklang ponsi Karbiang long lapen west Karbiang long prek chamadim kache song padu ponlo Lasonak taksi Mahamaya constituency long puthot meeting tom ot cry pen kache song padu ponchilo Bang pharo hini so se APHL sia songja la pen claim bang atung chepengsi kedam tang chiti ni phai kri hinyar ni virwar men terang arong towar krong thom kache tok pen nula ing tia rong towar krong thom kache tok an metheng tomar mu kache jengasai pasang ram Nawi phan karjudun ye phan ke nawi jalam do iri kendo kachinia je kong dolo pulutum karjudun ke nang sot la so jong sil tum karjudun kisong hai he Pudunai he bom pulote iltuma det ke nang jor pide jing. Langsung situ ningkan proksikat Karbiang long. Itu kelak pan itu manang ber bom lo. Itu masongja bophan, ipirsasia songja bophan, Karbiara bophan, Karbia songja potum bhan pini. Jel nang kebeng. Labang ke ning duktik. Lasi, lasona tu bhan itu pang thek nanggi. Ke pang thek nai pulote itu election apos itu pang thek nanggi. Tu mantune ta ini tu pektek te la pen ki physically ing prima thek ta me long le ke pithek te la se ili tu pini che song na ko la pen dak ni li pu dam kak tu ba ke pini people si pinana ara tu pinan ke thek ke ka che kong ara tu people si no ta ning pung thek ke delo pini ha di silong lo ke do ka se tu hala una chalo ke do akar bia tum ke la dak Wang pen hep nang cukim nun delu. Sita me alang tum sita me. Kar biak kai tum sung tang lo. Kar biang lo rat ke dua kai tum sung tang lo. Apo se tum cisong tu nei protest tu nei porang le tum sita me ho dak do kok pen nang hang tu jo nang hang tu hai. Tang te alang le tum nega ning ke pung tek. People se tang le tum rat tu nang ta ning pung tek ke delu. La so bang se deli kar jukang tu. Bang sumi theng tomar mu kache jeng kache song ahut APHL si tiri pia hin pen kongchun bang sarkiri rong phar sikdang chun bang pursing ki munga tumsi Japon binlo Denarong pen Vikram Terong Karbiang long live. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlu Chukihola police station angkang upper day groom Lukhiram rong phara rong along pang thek the otlang notum apran karmut det bang hiniamu sotum a hemalong an inglong ikpi Baptist Church Women Department atum ka homri daw Ning karong asayang dengalong kidun a party ning kiduk mekri meklang asayang dengalong kidun a hirjume the mupu arnam pen eke thane ka paredu Lason si kidam tang chitini phai krehiniar ni inglong ikpi Baptist Church ni marlia tu methang mondulia dan pen padam si sanghan la pen tangka masa vet setame karditang sabita pen anisha hemalong humri dam si apia potuma phan kera pajir damlo Inglong ikpi Baptist Monduli ni Maria mai phi kakrung rong pipi rap mai phi rublining tipi kongchun bang pi rani tok bipi tum Japon linsi bang thom capso se aria sangho pi tum humri donsi sabita pen anisha tum rong phurong ling ki ju yarta mate pli phelong aphikar plungdun arta hut kopai kilang no pen otlang no tumari deng apran kitam nang ko aputha ninduk chi pisi kisung ke phove ka hemasor mate apia potuma phan aning pathe tekang Inglong ikpi মহিলা হৈ আমি ইয়াত থিয় হৈ আহিছোঁ আমি কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ সকলোৱে জানে কাৰণ আমাৰ অঞ্চলত আমাৰ ভণ্টি এজনী সবিতা হানচেপি ঢুকাই যোৱা আমি গম পাইছোঁ বহুত দিনৰ আগৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ কিন্তু আমি আহিব নোৱাৰিলোঁ আজি মহিলা হৈ গোট খাই আমি আহিছোঁ ইয়াত কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ সকলোৱে জানে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটো আসাম ইণ্ডিয়া আমি গম পাইছোঁ গতিকে সেইটো সবিতা হানচেপি নিচিনা আমি সকলো মহিলাসকলক যাতে পিছত ভৱিষ্যত
নহয় যেন নহ'ব লাগে সেইকাৰণে আমি উঠি আহিছোঁ মহিলাসকলে আমি দুখ পাইছোঁ সকলোৱে চকু পানী পৰিছোঁ গতিকে সেই কথাত বা সেই দুখত আমি যাতে হ'ব নালাগে বুলি আমি মহিলা হৈ অলপ হ'লেও আমি চাউল নাইবা চাউল বা আলু বা যিকোনো এটা আমি পাই বা যিকোনো বস্তু পাই আমি নিজ চকুৰে আমি চকু মুদি হ'লেও আহি আমি এই মালিক Kalitang subita hanse PSR burapen kalitang anisha inti PSR P asar buratum kipu atengke pini henlo lason dhorom monduli pen kebang chenglo lapen kedam tang penang anatum tabang si nilitum kiduk kisunga birta nang en pen ning nang pathete kang lo pusi ingjepo tum la ki duki sung ang bong pen da kapre hamphanga song pen kapre dopik giwang tum dopik lo sitame dhoroma hin mate mondulia hin pen da menan tum long nang ka humri giwang tum doluma la bang ya dam tangan kedam tang an bang ulang no inglong iki punya nang tu ben berta long lo la hello fast ke bang ceng la hello ni thek long la pen le lang inglong iki mon dilia so ben me ni ya kiro Perang ke thengno kisung gi phobek apia potum kachuning ria tengke prabjin pen karlitang anisha inti pi pen ajir pi karlitang subita hanse piatum amen pen school hem kim ponangji lapen donia phan borenga hoi nang pek vek nangji anparta niliso piatuma phan apran karmut vek atuma phan police atum ritar lip seraksi soda kakang sai pinangji pusi kachuning ri padopon kachuning ri mate ke than ji kangtung bang la heno la sinon la anisha inti pi la pen sobitan se pi alang to amen pen ajok non misen school nang pi vek nai pusi ni li hen ben sami tuning ridun lo tapi na parta non la ni li so pi lo ani sai pi alang ni same ini ঘটনা ke phupen jok si alang sami thinang kok lo la si je ni tu ma phan same pene government pen mate council pen sakuri sitame nang pivek nai pusi ni same tuning vidin lo koila mati pen samsung ti karbiang long life Bharatiya Janata Party Korkanthi ST Morcha tum hiniang deng klempang amai paduponsi songa jakong anso se kachapang tangpen kewang ji MSC election hut kachirab dun thek pa media puthak kachithan chimum padupon Kedam tang chitini phai kre hiniar ni ada por phai kre sima lompen samilangso mini sports complex hemalong Korkanthi ST Morcha tum hiniang deng klempang phubang phia mai padupon ST Morcha mai phu babusing be kachari pona mailong aluhi sar poaman pen EM Raju tisu chetongdur Manpeng aluhi Korkanthi mondola mai phu dolo ingti ST Morcha district committee function bang Sundar Singh Kramsa tum pentang lok penangan BJP long kedo prek chama morcha long klembang phubang phia tum ta chetongdur nuti Bangso mailong ST Morcha tum anso se ke claim kedam kapa me pen kebang GMC election hut BJP pen karjab duna tuma phan kapa hai dun thek pa media phan kachithan chimum padupon Anparda ST Morcha tum kai keta mondol committee la pen district committee tum kapin khara teng pen si claim chot nangji Methang jongjung pen ke ajara saita claim ponang ni ko putha hita kachithan kachipare padupon si mesen pen sayang deng pachun ponlo mai glo sene ni phanda alhi sab ni phanda na hangi lo aise local MSC po isa sila na ko bang ke tum bi ke peching ye ke thano bang ke non ke bang i bomelang ahur Bharatiya Janata Party phan non ko anma ja kong tang ansu se pang tai ansu se mundi tum nang party tu min je phan Bharatiya Janata Party lo dan de ke bang je election hot to sai Bharatiya Janata Party phan adak eli tu homosti ong du ngobut pen pai je phan alam lai se chan chimu se kado weda je tong pet yong du morcha atom phanda algi sab prega morcha ju morcha do Dong muka pen samsing inti karbiang long life Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke paru Chokehela Higher Secondary School kapathuak klamalong arni sivera pharman okpran kachepa media phanpura friendly football kachepate kapadupon Nonakai hut kapathu na thu kapachi hungponja phan matha ponsi Karbiang long karbi film artist atum Japon linsi Karbiang long atokano ajo anta lamarjan kacheparjan na pen lunkan jutang jubat kapachan anparda kapathu na thuta Japon bomlo pusi
Assam along rialong chotkali Bharat adet pialong anta Karbi Angbong pen lamar jana na thu anong ka thangdun klong abang thu Rajiv Pro pen Dilip Betum pachini pon non malong corona vor pen ajok sarkar atum aron atang ki hokpon ke doko ajok lamar jan ka bonda kijum hek alar ke prekja mahabara long damsi kapathro na thu kapachi hun ponjia phansi RDP pon Ovi kimia tum jasamet luka charlia na thu lapen kapathua na thu charli rapet lote okprana phanta misenpo lapen kapathua na thu ke thekdun ser pulote borenga war saisita long thek puta alang litum ovi kimia somara tuma phan than paripo Kedam tang chitini phai Chris yarni arni kang sampor phai ke thoma long pen kapathu bang chain ponsi Karbi Anglong film artist lapen nili film artist ang bong football ka chepati pon hut hin hin atumta ke thek ka chedai koya job tie breaker pensi Karbi Anglong film artist atum 5-4 goals pen nili film artist atum phan parem ponderlo Labang so football ka chepati along rada cycling mang pu James Pang cho hin penta chirap chito dunsi mesen pen pachun pondong lo Nong ekapaji ramayalong Karbi Anglong film artist atum jasamet Rajiv Pro Dilip Be Suresh Timung Aturling Timung pi Lunse pi Jyoti Terang pi lapen ongdung Arya Sangho tunta chitongdu Lasondak taxi rada cycling bang pu Jirening ti Nili BLCC amai pu Vincent Ronghang George Rongpi Dr. Tenjing ning ti atum pen chenglok ke ongdung choki hola rada tunta chitongdu reti Manda kiruar piklo alang litung cepat duksi apor cipi pen itum dak nili bahawar wangsi alang litung pen ajok kason ke Japon potsi ni alang litung manda kiruar piklo bisiki tuma korte Rajiv Pro hana kiruar piklo alang like Karbi Anglong tame anong cetang pu babang lapen Assam bong tame alang like inut ke cetang pu babang si alang li ke Japan pinidak nili bahawar long kason football team alang li ciwansi ke patukon potsi ke patlang ponpot alang litung hana kiruar piklo alang nitung penajok same nohet nitung tekonong lo penang kithemi riso kodang tum kilunahin ponon tekanahin ponon ajarhin same alang nitung talent nitum nile bahawar same talent do pikpik same la tung awar sai kawe penajok si alang nitung kicharli balang do makithek platform kawe penajok si penang ke kapap hidun do koklo same non nilip film artist na pen Karbi film artist tu pen na son awar sai ki pipon sin ya alang ni tum phanda me kirubar piglo ani to ke hai kerem hal ke bang kari na ning chaparong phan ang owe kimi tum phan la just awareness je nolo mosomar tum owe kimi tum mainly la pine pine ke hino hormona drugs to la pine pine packet ke chi hormona hai do la sila hai araki pen chi o kang tum pulo tande o unji ponte lage culture pen sport han cholo la to culture muni lo angela so sports la so addiction do pulo culture pen sport addiction do pulo tande ajak ake hino drugs tame ake araki bostu ni tume laga pate bo munelo la sida ni ning chaparong mang lo ake nolo covid joni tum artist tum mana film ave ratu nang aning ke o do thik ase ning parong phanchi tunda rada mo ke bang Fupes nang dun lo hai tempe stame friendly me shwinak ma tibi dakle hai tek dom ning arong kon fikwa Nali tumla actress ahin pen bang alo nang tong don pini bang ke nang dun tum si ke bong nang dun lang de lo bele ka sai do ma hedi tapi bahini bak si do chot Koilamati pen Samson imti Karbi Anglong live Tangte pinya daba birta ke la ponsi kang tonik lo